Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve mxir hatın bernama rojevu siyaseti iştek haftiyek din disan peşberi ve ned rojevede mijarin mühim hene mesele haber bidin. Mevanin me Parizer Yahya Turan ve rojnamevan Abdullah Kavan mxir hatın serçevaratın. Nav xire de mukadaş var azim inşallah. Temaşavanın heyeca navi haftiyede ittifaka MHP ve CHP'de hinek tişt nevreçun lehev nekirin embebejin bükürtayı o hakuyat ki ittifaka MHP ve AK Parti hedi berbidavi edice beli pevajoyek heye dve mijarede çıma ve harbu çıma AK Parti ve MHP cevkatiyan arasti me hatta naha dugo eri AK Parti iktidare le muhtedir MHP vin yemeti çmajesi hokir em kısmeki mazın kısmeki bernama xoy be pride xazın servi mesele bu hattinin du rejid ser mesela cinayeta rojnamevan Cemal Kaşıkçı dem kısmeki xazın tekiliyen Türkiye, Suud ve Amerika ve van roje daviyede devletin körfez kem dvejin devletin çend devletin Arap derbari İran'da hinek karar stendin servi meseleci em dixwazin haber bidin beli de peşyavan her du mesele andejî beryanha bi çend daqiqa li İstanbul'e zirve hebu ev zirve bidawi bu zirveya Suriye İstanbul'e çar devlet sereken devleta dahil bubun jvana yek sereke Türkiye şuhe serok Erdoğan diya seroke Rusya Putin Almanya ve Fransa serok veziri Almanya Merkel ve Fransa ev her çar devlet derbari Suriye'de hev civiyan em Kürtay serve mesele xwazin haber bidin ki Abdullah min beyanata Erdoğan göhdari kir arasti gelek cara be peşkeşiya Türkiye ve navendiya Türkiye zirve çebun Soçi Astana Türkiye İstanbul'e hatta Tehran'e Türkiye ve mesele xwaze hal bike xwaze çareser bike belej çend helava Türkiye seriye deşi ser mesela Suriye yek şu devleta Suriye cinare Türkiye'ye tamamen perskireken de Suriye'de Türkiye'ye alakadar dikin u 3 milyonun insan Suriye koşber bunel Türkiye'ne asya rextinin terörü jüeder derten Türkiye embejin xintengasiye derbare ve zirvede un çut xwazin bejin Erdoğan به پرایز سر mesela rexstina terör hezin teröri sekini adı diyajı ser mesela ko Avrupa ev sozej bu mülteciyan daye naniyeci keremkin çende hem seri haber bud. Yani brasti vak tejigo aftekilivan hatta İro ser Türkiye ser Rusya ser İran prem dağıtın iştahlandın. Astana jî tekiliyevani Soçiye jî hatta Cenevre jî ev her se devlet pir dihatin iştahlandın. Yani İran, Türkiye, Rusya dihat iştahlandın ve çigava be bavejin. Fakat ve cari İstanbul'e Almanya ve Fransa jî ketin nav mesele ve şendi van ve ev hela Avrupa'yı guan alakadar dike. Pirjid serker ser ev koçber arı. Malum mesela İdlib'e geçe u peve emper eg jek rahatsız bu Almanya eg je Fransa bu çünkü vakta koçberi geçedi be milyona insan duve derade bun Rusya binave işte Suriye'de operasyon ki gemel ve derabıkın ev devleti Avrupacı şveya rahatsız bun aslında Türkiye iro evya ve qoski jid xwazı pe istimal bike yani دوی درگ وقتا خراب به سوریه می بین اپراسیون دیسیله چه به یا دا افتشتی گاوه گتی آویتن گلگور ام دخوازن گناویجه zarara ve bige veji iro priskireka heri mezini Avrupa yekjeji ev amşvarad ben koçber mülteci egderin vedera em perji du vakti Suriye nüh xarabu bu da ara Türkiye wandı ve hatta malume on tiştin lehev kiribun
حتى قلت هن وقتا ورن أمي تقاس بكن لقورت دي تركي يعني بفرميتي برادر ماسي هلا مبن شاورو بار برسكريك هري مزن بو دفياد امبر او تشتاهات يشتغلاندن يعني اف كوتش برتي فقط اف تشتاجي تركي دخوازه لسر في نقطة اوروبا بكشين هيلكي يعني اشتو البيانات وان وقت نروبيف herkes de bir agribesti hebe, herkes mesela Putin de bir sinor ben müdafaa kirin, Türkiye şehirkede hem sinor müdafaa kirin, hem şey de bir evrekisini teröre gerek şu holle rabın, şu ortaya rabın, liser veya vak mutabakat hatiye iştağılandın. Yalnız bir ay Fatih dve derade, vana gışa gıtül helkedeyne aslında lihelik de heye. Hela em dibêjin Amerika gidwe deragı tevle hevdike tekiliye ve o em bêjin ev rexsine teröreye bilhassa PYD YPG gidwe deradeye perskerikaş van yani ad Suriye'de koçberti çedbe harp çedbe ya da tişki bides bikin diser ver çedbe fakat döndüre ve tekilya giro İstanbul dinabena mesela Suriye'de gitiştağlandın taraf ki Amerika dve derade de helke tüneye fakat mutabakata vana gahati ara ki işte tefam kirin lehember gave Amerika duhazın gav him bisağlamtır ya da ev zararı ne yapacağın gav ki bir rengi bavecin yoksa tamamen tekiltiya Suriye mebejin ya da mebejin Erdave gibi hatta muhafaza kirin gerek tarafıcı şuye helade be tabi şey helade de ben Almanya Fransa Rusya tekilti ve Amerika pevri çavanı çünkü çava hesabı Türkiye kin hesabı ve derajit kin fakat be prani ev gave de Suriye'de gibi avetin ve lehember Amerika ya da Amerika çi gave bavejin merefam dikkat tekillat ve adhat iştağlanır. Her devlet hassasiyeti xwatine ser zaman seroki Rusya Putin ve hago kanuna esası yek nu lazım Suriye evci ve deste devleta Suriye zahmtır bike ve kuvvettir bive و او کسین دوی در خواستن سوری تری هر بکن او تبین پاخش کرن یعنی روسیه جهیل خود به مسئله رهند سروی ده مثلا سوری ترکیه و روسیه چوا خبر بدن که کی احیا ولی آنها ترکیه بان آلمانیا فرانسا کلش بوق دوی درا دسته خویم بهتر قویم بکه و امی بیجن جهیل غربیجی آنها هناك برسكريك أورتاوي وأمريكا دهنه آنها بان أمريكا نكرن تيدفي أويدي تفي جفينيدي فقط بي أمريكا جي أمي بيجن مسألة سوري جهف نايد الخستن مطلق وبأمريكا جي دو فينار وبي خبردان فقط آنها تشتيق Türkiye لسر دشتغله و روسيا جي آنها بنا دخوازه اما بيجن دخوازن که وک هاوی قانون کی اساسی کی چه به de Suriye'de kanun esası ki ne ama am bejin bina acaba ve bir şekli ve çebe ve anha de hakkı bina de tişkiulu de beje zelal tüneyi ki ser haber bide fakat ser te haberdan و تی بحث کردن لی انبیا دزانن کو بریجی او چقاق لسربی مسئله هات اشتغلاندن ولو گوتن گودوی قانون اساسی وکهوی قانون کی لایک امی بیشن قانون کی لایک سکولر امی بیشن خواستن قانون کلو بلا هبی و وکهوی قانون کی اسلامی و حتی امی بیشن قانون کی الگور اسلامی به میدانی اونا نان دولتانی غربی ناخوازن و التوینا ترکی داهی تبلیغینایی اوجی امی بیشن دبی و چقدر گتدی قانون کی وکهوی اسلامی وکهوی امی افغانی نمسلمان واناتی در وینا دهیلن وی هاوی خبر دادن وی هاوی او دکن فقط ام وینا دزانن کو ایرو گلسر مسئله او چقدر بی خبردان و هما جکیمانی د ایروج بو ملتی سوری استفاده گدوان اوانات گدوان جوینات چه دبه که رو که امی بیجن خوی نیر جاندن اوینا دوینا دی استفاده کی خوی نیر جاندن و چقدر قتل چینه به ملتی انسانی سیویل نین کشتن دوینا ده فیدا ملتی جوینا اول فیایی بی ویناره امی بیجنو چقدر قانونک اساسی که چه به
ku ev insanê mültecî ketine duruma mültecîtiyê gil dewleta îro nêzîka 4 milyon mültecî li Tirkiyê. Ev nav hawakî karibin cardî vegerin memleketê xwe. Belkî ana hinka ji wan bipirse belkî nexwazin vegerin jî. Feqet sedî şêst naxwazin vegerin. Feqet ev heye em ê bêjin mere dewamlî em bêjin daîmî vegerê tişkî meselekî cudayî û me nexwaz veger ew tişkî ne tişkî wekhevê tişkî dinê yê ev insana welew daîmî nexwazin vegerin jî milkê wan li wir heye ewa wan li wir heye dixwazin her rû werin bêjin ji bo ku divê diradê tirsik ji wan re tune nebe ev insana îro wê çaxa esed bi tenê bi esed dibêjî ki dibê însanê giçûbî bê bela hinek jê dibê tew me milkê wan em ê dest deynin ser wek havê bela nema vegerin. Vî hawî xeber didin. YPG ji hêlekê dê tiştê wilo bi vî rengî dibêje ev na ji bo van însanê mültecî elbettekî tişkî tehlûkakî gelkî mesela mezin feqet em ê vêna yani bêjin ki îro li ser tê xeberdan û li ser tê iştehalî tê kirin ev ya îstîfade mutlaq tê heye. Erdoğan jî Serokar Erdoğan jî gotî ki em ê Îranê jî divê derheqê de em ê agahiya wê na jî çê bikin ev ê na jî fayde tê heye em hêvî dikin ku hema ji kêmanî de ew çaxa xwîn nêrijandin û mesele bi gotinê û ev çareseriyekî siyasî ku were meydanê wê tiştekî pir baş çêv. Belê. Em vegerin Rojava Tirkiye di siyasetê de navê heftê de ji heqetê gerek caran vê dibêjin siyaseta Tirkiye wek gotina Süleyman Demirel doye êdî em ser do xeber nedin yani Tirkiye'de siyaset pir zû diqulûbe pir zû vediguhere ser mesela son xwarina xwendekaran û mesela afwê de fikrê AK Parti û fikrê MHP neyek û me vê dizanibû lê wiha bi awakî ji nişka ve wê ji hevdû biqetin wê li dijî hev beyanata bidin me vê texmîn nedkir. Hele serokê MHP Bahçeli di ser mesela son xwarinê de pir gotinên tûj anî ser ziman û tu evekî nav xwe de nehişt. Heta dawiyê de jî hat gotin êdî herkes li rêya xwe ji niha pêda wê çav ve em ê xeber bidin. Li gor we çi bû tesîr li ser vê meselê? Yani bi rastî Birayê Fatî ji bo yani tesîra mere veya fam bike a şehev ittifaqiya wan xerab û ittifaq hatibû kirin li ser tiştina li ser çi hatibû avakirin gerek mer li wê jî binere. Yani ittifaqî di partiyê siyasî de wexta li ser îlka li ser baweriya ya da tişkî heqeten hevdû be'ecibînin ava bi ayrıye fakat ittifaqîk em ê bên herkes maqsedek wî hebe armancik wî hebe bigihê tişkî ya da em ê bên hilbijartinkekî derbas bikin divê hilbijartina di menfaeta wan armanca wan çi bigihên wê ya ittifaqîk bûyê rengî jî ayrıye şev cudayî vana yani ittifaqiyê li ser îlka cudaye ittifaqiyê bigihên maqsedna ya da hilbijartinkê bigihên em ê bêjin tiştina ew ittifaqî cudayî şev cudane. İttifaqiya AK Partiye û MHP di wî warî de gijer digotin ittifaqa Cumhurî İttifaqı jêr dibêjin AK Parti hesabı kir bû bilhassa hundurê AK Partiye de serokkomar yani Erdoğan ji bo seroktiyê ava bike alî kartîk jêr lazim bû. Ji ber vêya jî MHP nêzîkbûna MHP ji xwe re firsetek dî û di wî warî de xwest gav nabavê hat hesabê wî duê dera dişi ittifaqiyê re ku ez ê bibêjim erê ji bo ev pêlika ez derbas bikim çünkü wexta ew pêlika derbas nekira negihaşta seroktiyê ew seroktî bidest nekira îro gavê Erdoğan tavê ji wê çawa nikarbû bavê ta ev ya jêr firsetek bû. Pekî li hêla di MHP li hêla wexta MHP gotûdinere pirsgirêkek wê hebû şêrkê İYİ Partî derketibû ji hêlkê hilbijartina derbas bûbû ihtimalat bin bendê bima hebû ji hêla de en tiştê mühim ji bo Bahçelî gi wê dera de
ev şiceg FETÖ gahati valakirin güve dera dagre. Yani benim bala xo bir Fatih du vakti Ergenekon edi. Gici vala bu çava FETÖ ketve dera ev tasfiye kirna FETÖ'ji ev kadrana valaman. Dve derada Bahçeli şubu gibi bir muhtedir. Ne bir iktidarcı ki ne de bu iktidar bu an rayane xo şubu gibi bir muhtedir. Gavuk jer lazım bu. Ali Kartiya serok jer lazım bu. Şubu serok peşaya veke gavun jer lazım bu. Dvi varajide dünler Ali Kartiya kom ittifakı geçekin. Dve de tiştekî bêjim ki Abdullah ew serê wextê ku hênû ittifaqiya xwe çê dikirin îttifaqa xwe çê dikirin tirsek bi qamoyê re hebû yanî me wiha digo ecêba wê Ak Partî here ser rêça MHP yan MHP bigîne rêça xwe yani bi pirayî me digo wê MHP dev ji rêça xwe bernede yani zihniyeteka wê heye û em bêjin kîtleka wê heye مدگو پشتی پیواژویا چارەسەریەک و قەدیە و سەر حکومافên Kurdaجی ku rakirin ji holê û wekîl tune bûn wezîr tune bûn di vê em bêjin herêma me de ev dihat hişême medgo wê hêdî Ak Partî kodê wanî zihnî wê herin ber bi MHP li vê tirsê hebû Pevjid bu işkili daha da gotin yani. Bu sabu hatta şekli beyanat şekli serê Gurjî çêkir Erdoğan wekî ku jî dizanın lêbelê wekî ku beriya vê got tifaqa wan rojane bû yani ser siyasetê bû ser menfiata siyasetê wihatê xuya kirin. İcel ser çi hat xera kirin yani avakirnan bi vê rengî bû ji ber ev menfaatê wan gihatibû holê her da tifaqî kirbû ki van tifaqana di navêna partiya dişî îro pêve ji ber ev tifaqî di hilbijartina derketin û pêv gelek cara ev partî belkî ji hev gelkî cudatir bin wê tifaqîna çê bikin fakat noqtakî îro hatinê malûme me îro em çil işteğilin em dibên Ak Partî û MHP yek di mesela afê de yek jî di mesela ev son xwarina em ê bêjin mekteblî aslında wekteyî Tirkî dibe ant li ser vêya de xerab bû fakat heqîqeten mesele ev tenê bû yani ji bo van her du tiştana hat xera kirin qenaata min nebûye rengî di hilbijartinê de her du partiya tamam evana bûn sebeb Bahçeli beyanatik da got wexta em tiştê dibêjin got bi ame nekin şîro pêv ev tifaqî xelas bûye Erdoğan jî serokkomar got çi got madem xelas bûye herkes birêya xwe de di îro rojê em dişteğilin ya da di medyayê ya da wexta em nivîsa yaz dikin ev her du tişt derdikevin meydanê fakat bingeha vana birayê Fatî ji her du hêla de tişkî ku wan rehetsiz dikir hebûn min ji hêla MHP de kadroya MHP bir hasaya ülkücü de devê kîjanî givet kir digo em bunu wek teriya Ak Partiye em partiya xwe tasfiye dikin em çi dibêjin artık yani taban te digijer dibe millet dibe em Ak Parti Erdoğan çi dibêje em bu hatine girêdan hinek cê heremî geherin hilbijartinê ge ew qezenc bikin ge bi vê tabloya biçaye MHP qezenc nedikir ji ber wê jî ew tabla gid sehê de gid xwendin raporê ji wan re dihatin digo bi vî şeklî ge em herin ji mer pirskirêk e ev ya tamam dixwestin bigihên cîna belkî qedron ji gelek jezkirin fakat duwarê hilbijartinê heremî de em dibên belediya de pirskirêk bi vî rengî hebû ji hêla Ak Partiyê de ev zimanê gite bîska de behs kir yani ev işte tiliyê xwe wek gurav ya da wek em ê bêjin irqî beyanat gidan li hêla herema me helema em ê bêjin Kurda ev ziman nedihat ecibandin em giş di sehê de tu devê kêv dikir digo ev zimanê Erdoğan bûye a MHP raporê ji wan re derin Ak Partî dibêje dibe ev li cînê ge me hilbijartin qezenc bikira ji ber vî zimana ev oyê ge kurmanca didan me Kurda didan me ji ber vî zimana em wenda dikirin bingeha vêya hebû fakat bingah piştî ev mesela andê jî derket son xwarinê û mesela efê jî de ki bîske belkî min behsa vêya bikin di wê dera de jî tiştin hebûn fakat bingeha wan nev her de tenê bûn tiştinê din bûn jî vê hat xera kirin sebebê xerabûna îttifaqê li gor we çi bû Kîkê Yehya
اجي السواجي مهمه قالوا مهبي ادي كاري خو قدان باخ بارتي يعني او د سريع اولدك ما بعسكر مهبه وكي عبد الله جي بعسكر تخوازه او قادرو انكو د بيروقراسي دج فتوي هاتن فالا كرن خدوي در بجيكر عجيبه مهبه تشخوانا بدست خست مثلا دانشتاي يك جوانه عجيبه كرنك آنها بخشلی او خو مجبوری اردوغانه يعني نقو هاو بالتاني اردوغان مجبوري ويبو واردوغان بير اتفاق كر تهندري اتفاق جمهور ده نق اردوغان مجبوري ويبو براستي دا آسري دا او اول مجبوري اردوغان بو بيري بشتي قد بازده تموزي دا سالة 2016 دا اف داربه چه بو ايجاد ورده اف قادروه مهبه خو پیش خستن براستي جالك يعني إنساني جماعة إسلامي إيجد هو داربي دخو فدا كره الدشونا وانده مهبه بلاغ بارتيك بو بارتيكي سياسي بو وخاكر شركة أردوغان وخا پیش خست دورده هناك تشنيج وان إنساني مسلمان بدس خستانا جديبلا وان في مهبه بدس خست دفيناده رجع اول مهبه طرف نقرت يعني بلي دنگ ما يعني بلي وبراستي يعني او بري داربيجي شخوا هندري فشكلاندنه كده بو مهبه بس المساله سلوكاتيه بخشلي كتبوا تنقايكي اجا بفي مساله اف داربه بو اجا بپیشکت دور دو وک هاوی گو هر تشتی وان کریه وان اف اردوغان داربه خلاص کریه ولو هات خویانی کرد دورا دهندري ام بيجن دهندري تشكيلات بوليس هذا دهندري عسكريه ده وكي دني ام بيجن ما بلي جبرت هنه دوينات جي قرتن دهندري ام بيجن سر مثلا محكمات دورد حاكم هجر ساوجي وكي دني يجي تبكونك هناك قادروا يوان هنه انبياء برن كار بيناين كار بك اخ بارتي جي اردوغان جي وقتا جي وينا ولا مجبور يفانجي دبه فقط آنها امی بیجن بخشلی بخواه دسر مثلا مشاندنا مسئلاته گلک جاراش خواه نقولو راست و بقولو بحقيقة وبراستي حركتك قالك جهاده خوشاش تبي شو دويد مثلا بري امي بيجن سال 2015 دوی چغال بجارتن چی بو و اخ پارتی چو کواليسيون جي خواست او چغی تيج هر تشتير غونا او ملتي البشت ما بيجي بشت بينا وغريا ان هاجي قالك ايق رادان ما بي والبشت بخشلي خدام بشت بخشلي دورده جبو قد اليكاري دا اردوغان اليكاريا خدان ما بي هاو شغال قد اورتا ما بي و اردوغان دبمينن او رايا خو نادن بخشلي ورايا خو بدن اردوغان افي اولويه نكو يعني دستي اردوغان دستي وي دستي وي هين خوينتره لولا اردوغان اقتدار دستي ناديه واردوغان اجراءات دستي ناديه واردوغان خوجوي بهتر يعني امي بيجي خو فدادك اردوغان خود مجبو مملكتي خو فدادك ابي انا تشكي يعني اذا شرطيه وملتي ولود بينه لغوري عقل منطق جي قلت ملت ولود بينه اردوغان يعني جبو ملت ولود بينه كي انسان جبو ملتي خود تشغله لورا ملتي بالخاصة هيلا تركا هين بيتر مثلا اليكاريه ددني ويجاري امي بيجن اف كرنا بخشلي قوتدي امي ماسي بقول بينن واتفاق خلاص بو السر مسألة جزئينه نم مسألة كيراني ونم مسألة كو امي بيجن للسر خوشك فكريه وقرارك داي تشكيلو تنيه للسر ماسي رونشتيه يلو هات شي وينا وركريه ودفي اويد جي يعني تو فايده وينا ويعني ولو زياده بيش ناكف يعني اشتر بهم كي او انساني قال بشتوينه جبوق اليكاريه اردوغان بشتوينانه ملت نقول ملت وكيلي ايد مجلس ده او يقولوا برد اشتغل نوانا ملتي عوام ملتي قدي راددن ابناء وينا باش دشوبينن ولحركتي ويد نارن بافتشدك لورا اف مساله مي بيجي إلو 5 ساله اف مساله سندخوارني تنيه لجبرغو اف سندخوارن
مكتبه رابویه و زاروک وی سندنا خوجی تشتک وان دانه بویه تشتک وان دانه بویه و او چاقاک بخوینن جی تشتک نه بدس ناکبه هو جوی وری گتدی هم او بخوینن هو مهار سر هیوی تشکی وری تنه او گوتنا نگوب گوتنی کرک انسان بعمل خو اثبات بکه بعمل خو اثبات بکه حتی تثبت بی از راستم از درستم از ولوم فقط الاجراءات وان دنره تشكي يعني راست وجهه خود تنيه يعني إجاز لو ما مسألة اتفاقي أزولو فكرمكو ببراني ومهبة هين بيتروي بخسر دفينات Peki Abdullah Ligorwe de hilbijartina peşmede pejme şunda ve hilbijartina kebe ve fatureş kira dere yani ev kitleya MHP ve AK Parti behevdure ku hilbijartina 2018 قزنج کردن ده هلبجاتنا 2019 ده و فاتورش کرا درخن مسببه و تبلهویه و کیف ده نشاندن Yani tabii fin vakti ki direş heye. Yani malume ve siyaseta Türkiye gelik caradı dehradı te güherandın ya da mebejin partik oye ve mebejin şisedi geçel redede tüner hadisa çebu daketsi ya da hılkışya benci siyasetek bir rengi ile Türkiye heye. Fakat beyanata hem Erdoğan ve hem Jia Bahçeli go ittifaka Cumhuriyet ve devam bike. Dvedera da aheremiydi. Go herkes biraya khodu. İttifakiyama kharabuye. Fakat ittifakı bu aracı kokedi kharabu ba her da hesabın nekirin al vedera de bahsat ittifakiya Cumhuriyet netkirin vedera. Peki şu bu ittifakiya Cumhuriyet ve devam bike. Yani gitü اتفاقیات عامه بنت هر هل بجارتنك لپیشیا و هیه اونی هر نوند بند ورد خرابو هر کس برای خود حتی باغچلی تدی نامزدی خو استانبول در نخستو پشتیو گوا در خستن د مجلس ده قانونا mesela قانونا تخاوتا emekli derbarı ve de MHP destekahı kışan yani. Kışan ezviyat bejim. Aslında hesap ki meclise heyet ve deradı. Yani AK Partici hesap birina veya AK Parti'ye parlamenteri veya mebbeşin ya da milletvekili mebbeşin malumat üstü not habe. MHP penci habe. Se her dahin sesi tu çel habe diye deratık. Gellik ame ben tiş bod meclise der basfın ki mesela bahsame ben affet ki behindikay gerek neviye yani ama ben sesi gerek sesi du yek be. Neviye ve gerek der bas be. Şiber ve AK Parti xudbe derade helkede mahkumi AK Parti'ye be. Fakat şehilade MHP'ci vaqta penci milletvekili nikaretiş ki meclise de ke şehin diyor ve deser ittifaka Cumhuriyeti malume ve şenik bakan şe en neziki MHP diyor derada atamayı ve derakirin. Yani anin kirin bakan. Dve derade her da menfaati xo hesap kirin o gotin emi ittifaka Cumhuriyet devam bikin fakat da ahil bijartine de her daji hesap kir go belki emi zarar ke bikin de peyvna jid em lehev nakin dve derade emi herkes biseri xo herin ve dera fakat de peşte de hel bijartine de eftişta ve derkeve holi yani çu ve derkeve vi hesaba bekirin emi ben de bajar kidi de bajar kidi CHP emi ben bir çok asi vandakiri bir 3000 oy vandakiriye دوی درا دوی پارتیا دوی درا 5000 دستینه 10000 دستینه احتمالا که بلدیه بستین هیچ تونهیه دوی واری دوی اتفاقین چه ببین yani nabena CHP o iyi partiye hatta de ana teşteğlandın CHP ve HDP ki ihtimallik zayıf çünkü CHP naxwaz dve tabloydu dve aynet xuyabke döndüre AK Partiye jide aslında ev hesabana pır hatı bu kirin. Yani dice xurd eme ben MHP xurd bu ihtimala ge AK Parti ge ve hilbijartine ya da belediye gedernexe wan ve alikarti bidawan ya da dice AK Parti xurd be behindiki lehember CHP ya da partik duvan da kirbe MHP ve alikartiya wan bikra tifakik bu rengi de fikirin deviyad mutabakat ge kharabu peve de peşte ev partiye gepçuk yani oyavan hindik yani Tukarbe Büyük Birlik Partisi Tukarbe Hüdapar Tukarbe Saadet Partisi evan partiyana dice vayadı
رول کی و مزن بستینن همه بجند بلدیا هل بجارتنا در باس بو دجی کی ده 5000 partiye AK Parti'ye hendik istendiği Lediner Saadet Partisi ya da Hüdapar ya da Büyük Birlik Partisi ya da parti gitti. Düve derade ve açı istendiği bazda hazar. Tıfakini bir rengici çebe. Ev tıfakini ne sadece dinamizeti ama ben şare derya ve derade a belediyede. Yani ama malume var encümen hani düve derade. Şu bu idara ve derade desteği koyan dinabina partiyadı. İşte xuyadı ki partiye mezin bir çukiş ve tıfakini çebe ben fakat vak mugud هین وقت هیچ وانار خباتی تمام پارتیا هن. که یا قسمی که مثلا سوندخوارنی خبر بدن یعنی yargıtay ve pişti 5 sala ve mesela danıştay pişti 5 sala ve yani rojeve adediyaj mesela afwe yani ev mesela ku ittifakya MHP و AK Parti جهف قطعه ام سروان هر دو مثلا خبر دادن مثلا عفوی و سوندخوارنی پیشی مثلا سوندخوارنی جهلا AK Parti و اقتداری و تیگوتن دانشتای نحدی ویکو مثلا وی قراری بده خصوصی شونا اداره و وی قرار دادن او نوظیفه عادتیش مثلا عفوی جنها پیدا کت تعلقی آنها یعنی عفوی تاسخی کو AK Parti بین روجوی بین مجلسی و MHP چه دستک بده؟ آنها مثلا في سوندخوارني دي سال 2013 اف سوندخوارن هاتيه بطال كرن اجا آنها تینین مسئله کی ولو و کاوی که امی بیجن ایرو وقتی و پاجی و گوت اردوغان جید گلک گوتنی خود دید به ملتی ترک و فلان و ترکات دید تر پیش دخینه دوی دراد تو پرزگریک تو نگی ایجاری بخشلی آنی سر پیف کی ولو و کاوی گوت دی به مثلا سوندخوارنی و حردش حل به و شوا ام دوی یعنی ترک از ترکم فلان وی هاوی خبر بدن شو حردش توی حال بفه حردش هرکس وی بفه ترک و تو مسئله نامینن ولو تی فکراندن و آنها اف دانشتای جی دوی قرار خوده بریا وینا و چها آنها یسا محکمه سی جی به ویرنگی قرار انتابون دوی مثلا امی بیجن قانونی به قانونی معنیه دکه امی بیجن آنها یسا ماداک آنها یسا تو درد خینه لسر مثلا امی بیجن نخماندنی امی بیجن درد کذی چاواده که دبی اف قانونا نخماندنی ولو قد واد خست به آنها یسایجی و چلو کریه اف قانونا چهار ماده گتایی د سری آنها یساید هنه اونا ترسی وانانه ولو yani dedi Erdoğan ji godciye xwed yani em bêjin bi Tirkiye bi yerindelik denetimi yani wek hawi acaba ev tiştê hatî kin cihê xwedê ne cihê xwedê ye bi vî hawî mahkeme heqê wê natune müdaxeleyê îdarî bike ev na yani anha vê qerarê vê mahkemê xwe xist şîna hikûmetê شنا حكومتي ولو باي اني سر ولو امي بيجن وك هاوي حكومات على تركيتيه دي شغله وحكومات بي اف ترك فلان وك هاوي بيجن بفي هاوي وك هاوي ترك تنن بهوتا تركانيه كيم دكه ولو اني سر اشتغاليه ولو اني سر معنيه ولو وحر يعني وك هاوي امي بيجن اف تشني غوتن جوا تركيتي بطالبو التركي ولو أنا وين معني؟ هل بقى تشكيله تنية لحردري قانون أساسي نهاتي قهرت تو قانوني وكيدي جنهاتنا قهرتن تلكيجان قانونيت نرى أول دسبيكاوي نادت بترك تجارة قانونه ترك جزاء قانونه ترك فلان تش قانونه كيجان بطالبوي التركي يعني صار مسألة تركبوني ت برزقريك تني حرتش ترك ذاتا يجاري شو هذا كي وكاوي بفي قرارا دانشتاي تبلیغ جی هات میدانی وکای تبلیغ کی آنین گرکی کمی بیشتر ایرو حاکم و چقدر اف قرار دان گرک بنگاه ویناجی بفکریانا یا وکا چه پرسکریک وینا چه بنگرک سر ویناجی بفکریانا دور قرارک بدانا یا و حقی وانا تنهی کام بیشتر مداخله اداره بکن مداخله اداره بکن کمی بیشتر دوینا ده وقت مگوتی ت لسر مثلا تركبوني فلان وكيدني برزقريك شيء نبوي
او تینی سروینات به پرزگریک چی بویه و دبی حکومت نجی خود قرار دایه به بطال کرنی حلبکی حقی محکمه کی مداخله بینا بک تونیه و گرک یجی مداخله نکر بایا جنها پیدا ریک چوال پیش برمیل سروی مثلا سون بلوغ يعني ديك ام بيجن إلو بفان فكرانا وبفان في ذهنيتا اگر محكمة سربي نارشي ولو بفكري اوي شاغي اوي ويج نفروي اف سنخارنا هاوي بيارجتا يا انا اسمك انا دانشتاي السربي محكمة د اداره داوا دائره‌leri قرولو جير دبيجن تندري دانشتاي دجاردي او ناوي قراري بده سربينا تم zaten itiraz kır bakanlığa ve itiraz kiriye ام هيفي دكن وك في قراري او قراري ند لورا بس سببي تبليه بيد بسبب يقولوا حكومه حقيقه جي اجراءاتك بك انما قال اجراءاتك بك حكومه يعني وجه قلت تشتكي بك بفكر بعجبه ام اب محكمه ويش بفكر وجه هاي قراري نا ودن محكمه بله جنها بيده مجلس وشوا حركات بك يعني او سياسه ويك او مثلا arasti de sistema serokatiye de Erdoğan desteği kısmı ki zahım kiriye yani henek dışta be meclisi jit kare çebke o ekiba hokan bejin jinhape de mesela ittifakhan berbe bijartini yani diji ittifaka cumhuriyet kam dibejin de muhalefete de ve acaba لهف هاتنه کی یانجی اتفاقی کی چه وانه براستی دناو گوتنا دا detaya da بیشن اتفاقا اخ پارتی و ای پارتی چه خبردان حتی HDP گو جارکجیم سرماسرونین yani peşme çiheye çetine gor tahminini var. Yani ihtimala İyi Parti ve AK Parti'ye geçeva heye o ihtimala İyi Parti'ye mi bejin و MHP'ji yani her çoğaz cuda benji tifakın der nadı çünkü ev mego helbijarta heremiye ne a eme ben bi tamamı medgo şbo seroktiye gav be avetin tifakıye var esası geçebin belki de sahed de cetten de tifakın be verengi geçebin fakat ya biz bejim birey Fatih anda helbijartına gider basbu yani eme bejin hakus AK Parti ya da hele muhalefeti gpir li ser disekinin da a heremi de hakus bu çavi lenanerin. Şuboçe çünkü şhelkede vakte god testi serok komar tam zahm baba şhelkede ji gel bijartın wenda bikra ve tamamı desti muhalefet ve khurt baba. Şber ve rakabetik pir mezin de helbijartına berede derbas bu. Ana nerina ev partiya gilvedera eri dicikidi vakta belediyavan hebe ya da oya xwezede bike şbo prestije hakikaten şbo partiya evya vak prestij keye. Fakat ne vak helbijartına geberi mederbas kir bu. Çünkü desteği khurt buyu bakan giş bxav gredane gitişte gibi beje meclis dahi nikare bu gühere helbijartına beriya veya şiveya ya derived bu ya kapadı bu. Fakat İroga aheremiye ev partiye gidxwazin ev eme bejin idara ve dera gid desti xwaxin ve dera xwab naskirin bidin ki gelik partiya zaten eme bejin ek tabane wan lejiki hebe hala prani ki kazanç bikin divi wari de rahatin. Fakat deverde deser aboriyere yani ekonomiya Türkiye malume ve son çenmehe pişti ev dolar و euro hakus gizede bunu peve hakikaten cebhaki lehember hükümeti had vekirin. Tamam gelik jerdi beje ev operasyonu mesela devleti garbiye ev operasyonu yani neb aslini şider ve de operasyonu millet hatiye bir çavi lednerin. Fakat şehla dedi millet hem ehla hem bejin Türka hem ehla haramame de fakiriye de cebhak hati ava kirin. Ana
hedefa vanayê gid hilbijartinê de ev hilbijarta heremî de wexta kevrê xwe gibilîzin ev oyê AK Partiyê wê zîf rê bidin ev ya ji bo prestîjkê pir mühim e ji bo wê jî wek te got di îtifaqa de em ê bibêjin gikaribin oyê bilhassa îqtidarê kêm bikin çi ji destê wan bê fakat neb umumî van ittifaqana qenata me ev ittifaqana çê bibin da heme bin du partiye du misal wek tu dibêje da ara İYİ Parti û AK Partiye çêbû ya da ara CHP û me bin HDP çêbû di wê derade nevê bi tamamê Türkiye bi wê li gor herem abe çünkü herem kedi yek xurt yek zayıfe şu bu ame ben rakip kedibine şor AK Partiye dibine ya da AK Parti kedibine CHP dibine duve derad ittifaqı çevin ve helbijartan ame ve abiştağlı. Beli. Planın partiyan ji bo helbijartini ve çevin. Hinek der hene hinek bajer hene şu bi salaya deste partiyek de vek İstanbul deste AK Parti'de vek İzmir deste CHP'de her imame HDP yani derbarê vê de wek ki Abdullah got ew îtifaqek wek hilbijartina geştiya wekîtiyê û îtifaqek wisa nayê xwe ya kirin yani wê bingehek çawa ji wê ava bikin yani tamamê Tirkiye wê îtifaq bikin an mehellî wê îtifaq bikin yan jî ku îtifaqa AK Parti û MHP xera nebûbûna wê AK Partiye li hinek derê wek İzmirê wek Adana Mêrsîn wê stratejik wê çawa hebûne li gor ve partî wê çawa xwe amade bikin ji bo hilbijartina 2019 anha em ê bêjin nêzîka pêncî hawan mayî biraya Abdullah jî tedî anî ziman heta wê çaxî belkî tiştin bên guhertin anha wek em ê bêjin anha AK Parti û MHP got em li hev nakin filan belkî çar rojê dibêjin em ê li hev jî bikin ev ne tiştî wilo em ê bêjin qetîyînê ki tê bêje îro ev gotin wilo gotin sibê tişkî di nabêjin em nikarin vê nabêjin lewra em bê nabêjin sibê te lê nerî bû jî ev na wê dibigê werin çê bibin û hem jî em ê bêjin ev CHP û HDP jî wek zaten em ê bêjin di hundirê vê hilbijartina derbas bûyî jî îtifaqekî fermî nekirin feqet îtifaqekî fiîlî kirin birastî bilawlo yani derek wek İstanbulê ku MHP û AK Parti bi hevdûre neçin HDP, CHP û İYİ Parti ittifaqek ne fermî bêjin bikin û heta saadetçî li ser referandumê jî wek te got İstanbul dernexistin belê li siyasetê de êkê hundirê siyasetê de kwîr bûne û hîlê siyasetê fehm kirinê tişt nîwilo ku em di hesab nakin jî dikin em ê bêjin di vê hilbijartina 2014 jî di cîna de em ê bêjin wek havê Hüdapar wê pêş biketaya dilê nerî ki AK Parti û HDP îtifaq kiribûn mesela em ê bêjin îtifaqekî fiîlî û bi dizî nav xwe di hawakî bazar hev dikirin bêçîrû dikirin ji netiştin me em ê bêjin Hüdapar derxînin vî hawî îcarê di vir de li îcar herem cih bi cih ve çaqa bi fermî û bi rastî nekin jî îtifaqekî wilo fermî nekin îtifaqnî wilo heremî û îtifaqnî ew em ê bêjin êge serok rêdanê ve yaxud em ê bêjin millet xwe bixwe wek hawê çawa îtifaqek çê dibe gelek derba millet wek hawê emîr ê bêjin di vê dera de partîkî pêş ketibe em ê bêjin CHP cîkî xurt be MHP dibêjin ya dibê wê şexa em nedin AK Parti wê CHP mesela derxîne em ê ji devla em ê bidin MHP em ê bidin AK Parti ve AK Parti hîn çêtir ser xizmetê mesela em ê bêjin difikirî ya ta partîkî dinê em ê bêjin wilo bi vî hawî millet xwe bixwe îca îtifaqê ew millet hundirê xwe çê dike ya ta dibê filan partî mesela dernaxîne îca rayê xwe mesela nadwê partî di partiya ahîn xurttir bi vî hawî îcarê heta wê rojê çê bibin em ana de em nikarin qetî bêjin feqet ev îtifaqana bi hawakî bi şiklekî welew bi fermî çê nebin jî wê illakî bi şiklekî wê îtifaq çê bibin bi hawakî belê heta li hinek derê ku em bêjin partiyek pir xurt e partiyên ku fikren nêzî hevin ihtimalê ku bêje ji xwe rayê me hin dikin bira ew jî bigîjin vêya
هزيدتر بالسنة البيت بله. يعني وك إزمير هذا بدرك ودوان يك دياربكر جهة بدرك دستك بدوان وك ويا متخازن ويجي بيجن جنابري را چند دقیقه مایه ام در باس مسئله خود دنیون 3-4 دقیقه مایه سر و مسئله ام چند گوتنی خود داویه بیجن آراستی اتفاقا آخ پارتی و MHP وکی کوکو بتنی ند سر مثلا عفو و سند خوارنی ده خرابو بله مثلا عفوی لگور و آخ پارتی نها سر تاساخ خبات دکه و آخ پارتی هیچ و مثلا بین روزه و آنها شخوا MHP متفقی میگو از ایدی تنم ایدی ایجام نکم سر مثلا خبر بدن یا قامویه ده هیویه کوها هیا الجورة ويتشاب يعني في دو احتمال هنا شهلا عفيد انجيجات الفي مسألة بنار معلومة ويا يعني اف شواهات بروجه و بخشلی آنی بو زمان پشتی علتین چاقش زیارت کربو پی و اصلا سوزن دابونه هات روجه و فقط دوی دراده آق پارتی وقتا گدگود ناجی aslında ne gdugona bir şekli vel hevnet kirin yani AK Partici yakna bu dugome affe derken hem bir şekli affe hem ji bakçeli şelkede dugo bıraqa mesela ben terörji ned nav debin dedi henik suç da hacmartın yek ji şina vana sucelle hember devleti hatını kirin bakçeli dugo gerek vana ji ned nav debun fakat düse cara yani ısrarcı dikir Erdoğan dugo na yani suce de me bejin lehember hef millet gerek affu bike fakat devlet kare affu bike yani şbo derneketna affe diş net had gotun dvi varide netfaqik hebu adiji li servet hat şugulandın yani malumu vakta avuli teklif şi MHP hatu peve kurmayı AK Parti'ye çi gotun gobraka be mesela xabat ke bikin kawe derxisina şikli ve şikli be çünkü wandugo eme ceza ki kem bikin fakat ev ceza kem be ve şkere be ve ahab netkirin yani hinka vana dugo gerek ki terör ned nav debe Erdoğan ji dugo gerek evana elde hember devlet dedin av debe pişti VOP ve ki be teklifa bahçeli MHP gahat kişandın upe ev ihtimal zayıf bu fakat AK Parti ve karış xor bik fırsat وقتا ve ihtimala zayıf millet va be wala ittifaqi xarabu afşiş ortaya çu raji eme bejin ek duxas bidwan evajiş hole rabun AK Parti li ger veya li hember MHP ittifaqi xaraji kiri gaf ki duvarı afet baveji hem de vehil bijartin edi hem ji peşdi şuarı ve prim ki zede qanata me ev yani li ser veyaji ana xabat ketkin fakat esasi götürülenler ev teklifaş CHP, MHP hatı bu şuara ev ihtimali affe hakki zayıfkir. Peki ya Turan binerinek hukuknas kulle binhere mesela afwe un çavaledin herin yani un civak embejin de kamuoyede uha te gotun edi ve herkes afwe haberde lazım afwe ki deri hevi bir tamamı kesin kud hapsada ne tamamen rahiye belki reyxstina örgütün FETÖ yani KCKP'ki iwan tinebin hevi kiwan evra hatta soraj bu partiya iktidarı vekidin yani suçları ku mnek suca hatine girtim tavara heviye kiye un çaval edin her ha beri çend roja şoğa vaziri adaleti Abdülhamid Gül go servi afwet şoğulun نگو یعنی امی بیجن ما جروجا و خود درخستیه پشتی اتفاقی خرابو پشتی وینا ولی چند روزا ولی سه چهار روزا ولو گفت حسابی نکر من نسر مسائل اتفاقی اف مثلا عفوی ذاتن بخوا ایرو اف تکلیفا گمه پی آنیه نه تکلیفا اویه ذاتن بخوا عفو بخویه داغسنا جزایه داغسنا انفاذیه امی بیجن ایرو انسانه کی 10 سال والحبسيد الرازي تكلفة MHP اف شخص و 5 سال رازي حسب 5 سال جي بير بيكرن تمام جزائي وينا 10 سال بن 5 سال 20 سال بن 15 سال في هاوي 5 سال بجزائي وينا اف شخص بلاغ 5 سال امجير دادخينن افياج بني نارازي مثلا اف مالي نجي امي بيجن نافي ويناجي نعفويه داغسنا جزائي داغسنا انفاذيه
İcari emi bejin ev daxsna ceza daxsna 5 sala ji her kesî reyi ya ji hinek reyi دوێژی لە هەبنەتکە işte şu an tiştekî li hev nakin ag MHP û AK Parti hûn bêjin bêlser çi li hev nakin li ser vê nayê êwan ew dibe em ê bêjin vanêkê li hemberê dewletê sûç kirin û terorê û vesaîre ev na madde ji martiyê di qanûna ewan teklîf kiriye madde qanûna cezayê yek madde hejmartine û gotine van maddana vana dervayê wê nadimîn îstîsnane İşgabni van maddana edini tevê wana ji berê vê ew ê naje îstîfade bikin û 5 sal wê cezayê wan bêdaxistin. Pêşme de di rojê pêşî de wê teklîfa AK Partiya ji derê holê û em ê serê hê xeber bidin înşallah Musa texmîn dikin. Devana berê hatiye temaşawanên hêja piştî naberê em ê înşallah bername xwe bidomînin. تماشاوان هêja bernama me didome derbarê mesela efwê de me xeberdana xwe dewam dikir kekê Yahya Turan parêzer xeberdana we me birî bû derbarê efwê de we xeber dida me got hêviyek bi qamûyê re heye kesên ku di hevsadan e bi hinek sûca êdî ev mesele di rojevê de ye hikûmet jî serê em dizanin ku xeber dide û xebat dike kerem kin gotan me vê derman anha ew ça ev teklîfa MHP ki ku 5 sal wê ceza bêdaxistin û gelek îstîsnayê wê nahebûn lê xase jî sûciyekî hember dewletê hatine kirin ev na em ê bêjin vî hawî û melew çaxa li meselê dinere û 50,000 insan ê di hepsa de êk ji uyuşturuciyê hatine girtin ew na îstîfade dikin û êk em ê bêjin bi salat hepsadan 25 sal mesela bêjin insanekî hepsê dibe 4-5 sal cezayê wî namayê cezayê wî nabiqede gen azdan hema berî 5 sala ki hepsê bê derkeve ev na îstîfade neke ew çax ev kirina wê bê kirin tişkî wê neadil be gerekî heger ev qanûn bê derxistin gerek herkes îstîfade bikin yani em ê bêjin anha ki li hember dewletê behsa sûc kirinê tê kirin mesela em bêjin hinek örgüt hene van örgütana hatine girêdan insan û xistine hepsê ama em ê bêjin belki fazla salî jî hinek örgüt hene ji binî li hember dewletê ti sûc nekirine belawlo ev însanana bi vê maddê û bi vê ew ê gerekî eywilo jî îstîfade bikin ana hinek örgüt hene eylemê wana dewam dikin û hinek hene eylemê wan ji binî tunene vê ahûta em ê bêjin berî wek me gotî 10 sala 15 sala qeteع bûne eylemê wana wek anha ev qarara ji bo Hizbût Tehrîrê mesela Anayasa Mahkemesî da got ki got ev örgüt mesela em ê bêjin we gotiye örgüt ki mesela bi sîlehê bi çekê ama ve ti bingeha wê negotiye li gor çi hûn dibêjin mesela ev örgüt ki mesela silahliye ji bo pêşerojê wê ev bibe destpêk yani wek hawê dibe alîkariyek ji bo merevê fikrêbînê rojevê ki bêjî ki mesela em ê bêjin örgütek ki 10 sala 15 sala ji binî li hember dewletê li hember mesela polîsa li hember eskera mesela eylemek wê çê nebû be em bibêjin ki ev örgüta ji îro pê vine örgüt ki silahliye em ê bêjin veya hutta em ê bêjin wek hawê ge efwek veya hutta daxistina cezayê hat rojevê em bêjin ki ev şexsiyek bi vê örgütê hatine girêdan gid hepsa danê bela ew na jê îstîfade bikin vî hawî alîkariyek dikeve dest mero û bijêr bingehek jî çê dibe û ev veya tişkî adil jî ji bo însan heger ki tedî dibêjî ki dibe daxistina vesla vê cezayê de vê qanûnê de ev fikir jî heye ki însan ji bo hîn bêtir mesela islah bibin ji bo hîn bêtir xwe ji sûc dûr bikin jî aynî vî rengî jî bi vê niyetê jî ev qanûna tê derxistin madem ki van însana mesela xwe ji silahê dûr kiriye ji belawlo em ê mesela li hember vêna ev insana jî bila jê îstîfade bikin vê fikrê jî û hem jî em ê bêjin dewlet xwe di serî de Serok Erdogan jî got ki di serî de
حقي دولتي تنيجي لهمبر شخصا سوجك هات بكرن عفويش بوينا عم درخينن بهترج بو ايج سوجك لهمبر دولتي هات نكرن حقي ما هيجي عم عفوي درخينن وانها جرك مرا فياج بيرانا كي وچاغ مرا عفو درخست انسان كي سوج كرب مرا بيعفو كزاته مرا فياج بيرانا كي نجي انسان كي سوج نكربه ويا خو تم بيجن سوجك كري نجرام بمرا بيعفو دك انسان كي تكوجي لجور شريعتي لجور حقوق إسلامي مالباتا وي شخصي دقال كوينا أو شخصي وان كشتيجي وينا عفو دكن هم ناس بيلا نكه يجاوز شقاق تي اف بعفو تي روجافي وداخستنا جزاء تي روجافي إنسان ولو تفكر بيعه ما حفقي سوتشكي جران كي أمراض بني عفو دكن يا ما بنا هو شغش بني مرققني روجافي أما مراني روجافي ولسر ناوی دولت مرا آنی روجوی لسر ناوی ایگ قانون وان درخستی او دبیجن کی مجلس حقی و هی قانون که درخینه حقی و هی قانون وی قانون گران جی بکه دگل وینا حقی و هی قانون ضعیف جی بکه نولو مادام که امولو تفکرین و مادام که ام دبی اف قانون هر کسی رب گرک نجي هن كاربه ونجي هن كاربه وشغال هنا كاربه ونجي هن كاربه وشغال عدالة ناي ميداني وشغال هذا ذاته إيرو برسجريكا تركيني مزن شيء عدالة أم دبي عدالة ملك تملي دولتي دولة سر عدالتي آفاد به أما أن آجو ونداد به أن آجو بيدانا به عدالة بله هيك عبد الله يعني دسوت و بينجي و 6000 إنسان يرد حفصادنا لقور رقمي فرمي حتى يعني خبر ما برادر باستبه دبيد هن قوشته بالنوبة رات كيفن يعني هنك بشاب رات كيفن هنك برو رات كيفن چونك ياتاق تيران ناكا بله يعني تابلا جزاوية حفصة بفي رنجية شبر ويجي وقتا بحثا عفيد به كي وقت معاني زمان اف عفاج ما قوي جزاء قسمي كي قداخن افيا اصلندا احتياجك ايرو دولتي بهيه احتياجك حكومتي بهيه باري هم سفك دبه هم جي حفصة فرد به وهم جي او تشتيق ملت هيفيك بوار تشيبوي اف تشتيق هاد قوتون دا آرام مهبه و آق بارتي و ملت بروجا قد سر تشتغلي بنگاها وياجي هدي و والا بكن فقط دیروکان نزدیک د بحثا وقتا مرا افید که افار رشان هبو دی بحث کرن اویا 5 جارا د مجلس پشتی مذاکره بونو پیو گدرکتن اویا هدی من افا گمیرو بحث کن جارک لسر هاتی اشتغلانین هن مذاکره ویجی نه هاتی کرن اصلا و دراده مرا کار ویا ببیجه تمام MHP belki de sehwa gijbe ittifaqi kişan zayıf bu fakat şehilad de hem hükümet و hem devlet ve nexwazı veya şuhole rake pişti veya had meydanı pev gerek javit şta beştağlandın veya be esası had kabul kırnu pev gafu ve derxim bir şekil ki icave kere derbas bebe yani kiveş veya istifade be kije istifade neke ve dur ser veya beştağlandın fakat lugor qanaatame tişte be buan fikra buan çe boye أنا دبستو حشتي صبات جد وقراري قفتو جدانه نه قراري عدلينه قراري سياسينه يعني دم مسألة سياسي ده ev insani emi ben ne suçlar ya da kimlik nivani İslami hene ya da van kesana gibi siyasi ev kabul kırne dosyan da hakkını van deva kırne van kesana ceza danıvan İro tamamı kurume devleti tamamı millet tamamı emi ben ehli darizandini van kesana terörü kabul dikin. O av kararı gıdanıcı kutun nel gor adaleti li gor siyasetiye. Van insanla suçlar veya ne suçlar ki kısmı ki emne suçlar te kabul dikin eve milletci kabul dikin devletci veya kabul dikin. Şiber ve ezdivim ge ev afa ge cezayı ve gıdaxınci ve seru komar ani gizman nek ve sadece ev insani adli rebe ve ev kesi siyasi jir derxin fakat formül ke veş vear bibinin formüla veya çiye ki ev fetüy ve daviye girtine o biz pişti çareseriye ji
ام بجنوانی PKK گرتنه گ فرمول وان کساناجی شبر و ادبم و تاریخ گتیخنه فقط مهم چیه گ اول قرارا درخستنا عفی یادا جزی داخل گ و قرار بدن کی تشتی از دبینم پشتی و اتفاقی خراب بو بلکی احتمال ضعیف بو فقط آق پارتی دسریده شبوگ اف باری دولتی باری حفظا سفک بکه شهلاد اف نیرینا به ملت ره چه بوی و گاف که باویجن از دو قناعت ادم مجلس و چخاج بیره مساعده بکه عجیبا ممكن وتحول مجلسي بهوا كوي استفاده بكرين يعني هو چونكي قانوني سيسود يك ملت وكيلي شيء يعني في امريكا بيقدر كفه قانون بتشاوي بيقدر كفه يعني في امريكا بيجوا destek bir de AK Parti işte zvet bejim şiber خوشا MHP neçel gor ev metni ko nivisanda peş Erdoğan peş hükümeti ko zıddi ve metini ve fakat tişki de heye ne ki برای فاتح yani duvarda eve heye ana ev teklif şki hatiye MHP hatiye MHP aslında çava ev mahkume gid fikri dugoze derxim şehel keji de dugo ev ve ray şmillet şmir vere gija pişti ve aga ama bir teklif kiriye belki mutabakatiya ya da xwestekavî gidernek heve wexta jî li hember ve derk heve MHP qanata xwez dibêjim ev ê cesaretê rê nadiyan rengiş ber ve alîkartiye bide. Deh doze daxîme maye derbarê mesela cinayeta Qaşiqçî de em xeber bidin Cemal Qaşiqçî li Tirkiyeyê de konsolostiya Suudi Arabistan hate kuştun serê ewil Suudi Arabistan got di pevçûnekî de hatiye kuştun wek bir yanişî hatiye kuştun dûre sucê qebûl kir tamamê texmîna û em bêjin delîla Bin Selman Prens Selman da nîşandan tiştek ecêbe Prens Selman beyanatێk da beyanata wî jî bixwînim divê tu kes nikare navbera me û Tirkiye xerab bike hinek kes dixwazin xerab bikin servê mesela Qaşiqçî de hatta zarûyê Qaşiqçî li Kraliyet Saraya Kraliyetê kirin mêvan ev mesela Qaşiqçî têkiliyên Tirkiye û Suudi Arabistan xera nekirin zêdetir wek wan nêzî hev kirin nêstrî hev kirin ve çi fêm kir ji vê mesela anha di serî de ji xwe êkê ev plana kiriye که في جنایتی لترکی بکن او ناش خو حساب ندکرین دو می ورتا ترکی و سعودی شو خراب کن شو اول وینات فکری و جبر وینا جهه کشتناوی انسانی لترکی نقاندن خواستن که ورتا ترکی و سعودی خراب کن نیت گوانا ولو هبو فقط ترکی نهات في اوینا امی بیشن يعني نهات في لیستکی و نکت في تزاغی و اتها بهتر بنرينا حقوقي المسألة ناري هانها تركي الجور سوزلشما فيانا أمي بيجن قد بيجي أم فان شخصنا دخوازن الجم خوا مثلا محكمة بكن وإعادة واناجي خواست إعادة وانجي خواست أبنيت هبو فقط أو مسألة قلت لي أو برنس سلمان دبيجي دبهنك دخوازن ورطامة وسو تركي خراب بكن ام فينا ام جي فينا قبول لكن حتى الصاغب حتى تدي قرار صاغب اردوغان سرب كس نكار نابينا ما خراب كفنا اف قوتني ولو وكاوي ام بيجي متكي بشوف شوفيدك يعني تشتكي وكاوي شفر قوتنا دك اما بنجي قوتنا ويتنن او بخوا عجبات هندريوي تزاغي بها تاويلي استكده بو يانا ابنا انها نممكن يكون دربي ويناده به الجور نيرينا قامو يمي بيجن جور نيرينا إنسانا الجور نيرينا إنساني عقلمند شلو فادك المسألة تبيجين كي دبي نممكن أفياد درفاي مسألة دبي يجي أو دبيتش شخوا د إدارة كرنا دولة هذا هر تم أفتشتي ولوتين ميداني شواتي قامي بيجن إيرو جنايتك بيكرن شخوا هری امی بیشین اداره‌وانی هی پیش ده وانا بخوا اف جنایت کر و نزیکی سلمان جیبون فقط اف هی جخوی ولو چی بوی اف شخصانا و جزای خو بکشینن امی بیشین ولو قصاص جی بفن فقط اونا
ایوش سلمان تید بمینه ایوینا نخم ما وینایی او کی اف کشتنها کرد و دستی وینا خینه و بچاوی به وان ذاتن راضی کش خو نممکنه که بیجن کی وی امر دائمه وی امر دائمه وینا نممکنه وینا بیجن و جد سر خوش به هوا که بچاوی به و قبول بکن وکای ما تیجی جرگو ویجی قبول لکر و تا پفتونک چه بو وکاوی دبیجن کی نزگا 15 حب انسان یا 10 حب انسان بکاد و تقید چند حب لودری تدیل سرسری وی جویان شخص تاني ويجبو تشي بوان شربكه ما كار بري خو بدوان كار بوان شربكه نمكنه اولا جخوا اف تشتيق هات كرن جبري دي قالك انسان وانا ولو في هاوي كشتبون اف شخصك جوانا بو فقط بلاقي اف شخص للتركي بو وبلاولو روج بروج البرشا عواو اشكالي كرن وكاوي غلطين شو غلطين شاش بون اف جنايات كرن شلو قالك جنايتي في رنجي كربون خداي تعالى جوان ربي جاري تيد نهشت جوان تيد نهشت وشاوا كرن اوان توزاغ شخور تشي كربو خداي تعالى وخصن توزاغ كيدن او ناجي بهم هم بيجن فرنسا سلمان شخو بخوا الدنيا دي رزيل بو امي بيجن ودولتها سعودي جي و اف شخصانا جي دقال قالك قتلي دي جي كربون فيجاري خويا تعالى شو عرتي نهشت بذي هاوي شي بو مسألة في هاي بله نلسر قوتنا برنس سلمان يعني بريا في بيانات بدجيش و حفتي شويجي ما سلبي خبر ده يعني هيزك خست آراستی نابراز سعودی و ترکیه خراب که یعنی شما دیگه قوتو يعني اف تثبيت عامه بو نه برنس بن سلمان بوجلتنش يعني كينا او شخص سريدا امريكا خويات كه لورا بشتي في حادثه تمام كاموي ام بيجن اجانسا دغو كاوي امريكا تشي بيجي شج امريكا بياناتك وها تكرن ترامب وسبي خبر بده يعني ev tekiriya Amerika serve mesele de şu xojbere de herkesi dizanı bu kine ev heze kud xwazın nabera Suudi Arabistan ve Türkiye xarab kin yani ne Suudi Arabistan ve Türkiye tane hala de roşlata navindem bibejin ya da de em bibejin ev herema me a devlet agam bibejin du hablu khan rayfati beyanata Trump tiştik hatı bu beşartın چه بیانات آوید گفت دگو سعودی لهمبر ایران شمر قوزکه دنگا که حتی واقعت بو و به بالا وقتا بیانات دابو دهندره و پیویده و شرطنک هیه تشتک هیه یعنی امی بجن لهیل که ده بلوکک سنیا هیه لهیل که جی بلوکک شیعه هیه لگور نیرینا امریکا یا ده اف دولتی غربی است بجن veya kija şıkhati gider keve gerek yeke bir yeke terbiye bike. Yani gitül bloka Suudi ek bandoru tesira vanga servan heye ki heye. Şelket eme bejin Ürdün heye. Şelket Bahreyn heye. Şelket eme bejin hatta av Baya heye. Şelket yönetima idare kırna Sisi Mısır heye. Veya çabat ki bloku Suniya avad ki. Peki aşağıya eme ben iro gitxwazı ambargo ki gidin ser ki de tarihan nزيك de Amerika tarih gıdaya gerek ambargo deyin ser İran'e. Blok gidil helade heye şberveci Ali Kartiye de Suudi dü blok etkiye de hundure Irak'e de kısmı Kurd Şii hene de Suriye'de bandoru tesira İran'e liser Esed heye de hundure Suriye'de yani misaleme be Hizbullah heye vedera ya da Lübnan'e em bejin tesira İran'ı gişbol ve dera zayıf bike Suudi gerek şukhar qoz de deste xwed zef bike jebray Fatih tebe mesela o bçab me mesela Cemal Kaşıkçı gire bidin Amerika vaqta operasyon kedike be bengaha mejya awli şu operasyon yere tişki hazır dike dedip Türkiye be algı ve adın tariha me nezik de met çıkudi de mesela işte Medine var. De mesela işte derxist awli bi dünya bengaha mejye dünya geçtiştik avakir operasyona xoya gel Irak gel Suriye
لروشلاتا ناوین وقتا کر هر کسی گو حق کی امریکای کار و اپراسیونه بکه پشتی که و اپراسیونا کرو پیوه وقت دی امریکا مشروبه ایجا اف ایرو گدخوازه اپراسیونا بکه دسر مثلا جمال قاشقچی ره تا بیسکاد بحثا گوت یا چونکی سوچ کی وره تمام دنیا yani mesela netevi devletin netevi gışadı ev suce gid hundure konsolosluk edigi insan ki gitübü kuşu çünkü ve deratış bu çava kiri piskireka millete xo gerektu avabke piskirek wan habete her lahali bi perse de hundure ve deratı neş bu kuştineş bu hizmet hatiya vakirin şiber veji de kanuni esası netevidi yani dünyada git konsolosluk ediyek be kuştin nel devlet ke gişi le devleta gışa suçtardı be peki bir suca ke kiriye Muhammed bin Salman kiriye iro tamamı nerina luwe derad nere Muhammed bin Salman küye serokti danin küderi ser Suudi Arabistan Suudi Arabistan de terbiye wan deye de terbiye wan deye de xaçka wan deye de xaçka wan deye peki şu bu gibi ya sağlam şeriavi dernekeve çi jer lazımı suçdarik jer lazımı yani ki jaroje giviya beziş hata ve derkevim suci ve hazır zaten suçdare dişki vere avad ki benim bala xo beri ana bir çan sala Suudi Arabistan çi goş Amerikarı gohenik peremil helateye Amerika çi bersevday govala ev erişa a tecrüd ben 11 Eylül'e ev kula govala tekiriye ya çava mı kiriye ta hatana bahs nedir govala suçdar tüye az operasyon elte bakın İro de mesela kaşıkçı jide vakta megot Suudi ve evane peve vak bay yani Ürdün, Bahreyn falan o devlete bandoru tesvira Suudi leser lehember İran'ı ya da ev devleti emi ben Türkiye giş hatavan gider keve dedim ego Türkiye mi go ne Türkiye tane giş bo veya sağlam beko gvanaş hata eder ne kevin çi gotine wan bici binin ev suce bak Cemal Kaşıkçı tamamı devleti ne tevi kabul dikin şvi insanları kedbin destiyan rakş hata eder keve ve bebine kozek desti Amerika'da ama ev bengaha bin mecaj veya hazır kır operasyona hoca iro serve ava kirin vakti mekadiya gotini ve hebin ev trid gojer go çöl davosu durdu ev devletane dini Avrupa falan go ev derbawari le tuni falan و بمثلا cinayeta Kaşıkçı ev je dur kirin ev ne şol edermişti 5 milyar dolar şor bazarın kirin evin kirin antlaşmanın kirin o gire xof giredan o tane çöl edermişti Amerika tani ne yani go ev mesele khoni menfaati xwa menfaati ma gerek bir duvan dana bin شبو إسرائيل أو تو جناء سعودي جدسي قدر نخينين بفي هاوي مثلا براي عبد الله يقول سعودي مجبور يخكر ودور دجي تمامي تشتي أبوري أما بين سر إقتصادية أو ناقص دستوا دفي أوا هاني دجي دفي رنشتنا داويد أوا شول داوسي على السعودي شيبوجي دور ده أمريكا تاني رنشت بفي مثلا جنايتا بفي أو خست وكهوي تنجاية كده وتنجايد جي كو أنجق أمتى خلاص بكن وقلت بآمنة كي أمي بيجن وك مثلا براي عبد الله قوتي كو أمي في بتجي بيس وجدار بكن بفي هاوي منفعتي وهين بيتر أمريكا السعودي بيش قصر بله مالا واوا دجوار عزیزه یحیی توران عبدالله خاوان سرچاوه راحتن تماشاوان هیجا ام هاتن داویا برنامه خواه ببینید خیر و خوشیده